Bulardın bardığında iştaraf var. İştaraf degende koy emes biro. Sebep az kölemde olgun için koy emes. Oşon için ehtiyatına tuğandar har birimiz mına haramga kirip atkanda 5 je 10 riyaldan sadaka verip koysak jakşı olur. 5 riyal je 10 riyaldan sadaka verip koyolu jana haramdagılarga. O sözsüz kirip atkanda emes, çıkıp atkanda dele, je olbosam tawaf kılıp atkanda dele görünüp kalat. 5 je 10 riyaldan sadaka verip koysanızlar inşallah buna oşol adaşıp sakalımızdı, çeçaçımızdı, cadaşıp tırnağımızdı kesip algan, cadaşıp tüktürdü, çubup algan nerselerge inşallah kafarat bolup keter tuğanda. Bu birinci mesele. Anan bundan kaytkandan ki Minaga kayra kaytabız. Hazır mı kebir sözler bolup atat. Emne kayra kaysinsaga varıversek bolu. Jok bol boyt. Mina örönünde vacip bolgan 2 tünümüz var tuğanda. Mina örönünde 2 tün turuşol jerde turabız. Üçüncü 30'u 29'u tün öçtük vacip emes biro. Sünnet. Ayem oşol tünde birlerine cevap versek bolur. Birok menin niyetim jalpыбыз kalıp oşol tündü da tünüp oşol sünnöttü da atkarıp 30'dagı şaytanga dagın taş atıp kaytsak jakşı bolot tuğandar. Sebep Peygamber aleyhisselam aytat. Man tamassaka bi sunnati, kim menin sünnötümdü bekem karmasa ayında fasadi ümmet buzulgan, ümmet sünnötü taştagan mezgilde men sünnötümdü bekem karmagan adamga falahu mi'atu ajru şahid, al adamga 100 şehittin soğu veriletti. Bir şehittin soğu asman jerige batpay tuğandar. Kança rivayatlar var, kim sünnötkö bekem bolsa al adamga kıyamatta menin şafaatim vacip bolat deydi. Emi bayağı akırkı 30. çizloda akırkı 4. günü. Mesela kurban ayı 27'si 7 şeytanga taş attık. Andan keyin erteң 28'i 21 jol taş atabız erteң. 21 taş atkanda 3 şeytanga. Çoң şeytan, orta şeytan, kichine şeytan dep atalat. Muna oşol 3 şeytanga 7'den bölgönde 21 taş atabız. Erteң 28'i. 29'u dagı ele oşol 3 şeytanga 3 жерге taş atılar. Anan 30'u künkü bul 3'e vacip. Bul 3'ön sözsüz atış gerek. Ayem 30'u kündögü şeytanga taş atуу bul sünnet tuğandır. Bирок oşol sünnötü dagın toluk atkarıp durup kichine sabır kılıp Peygamberga muhabbat kılıp Peygamberдің sünnet eken dep mına uşunday bu muhabbat menen turup oşol 30'dagı şeytanga da taş atıp hem kayсын soğa уксаңыз ne kılасыз уктайсыз. Kakiyaga çıktınız gelet, bazarga çıktınız gelet, başka çıktınız gelet da. Bu жерден mına oşol şeytanga 3. 4. gündög 30. çislodagı da şeytanga taş atıp ketsek sünnetin toluk atkarıp çıkabız. İnşallah dagın kalgan katkan nerselerge kakiyaga da ülgüröbüz inşallah. Dagın wagtыбыз var. Dete turgan çislobuz 3. günü, 3. çisloda tugandar. 3. çislo saat 2'de uçabız, gündüzge 2'de. 3. çisloda. 4'ü tünü düşüp kalabız. 9 saat eseptegende 4'ü tündösü saat 2'de düşüp kalabız. Üydөгүлөргө жана Кыргызстандагыларга айтып койсоңуздар боло берет. 4'ü günü erте менен багымдаттан кийинки туугандар чакыра бергиле деп койсоңуздан боло берет. Чакырам дегендерчи. Түшүнүктүүбү? Иншалла мына ошол эң мен айта турган маселем сабыр кылып минада. Ошол жерде зикир менен, бошогондо Куран менен, бошогондо уйку менен болсо дагы эмне мына ошол 4 күндөгү шайтанга таш атып, толук сүннөтү менен аткарып кетип калсак, өтө жакшы болот туугандар. Мына ошол нерсеге сиздерди чакырам. Анан жок мен кетем дегендер болсо эми айла жок. 29 күнү жооп беребиз. Мен барып кайсынсага жатышым керек дегендер болсочу. Ага чейин жооп жок. Ага 29-на чейин жооп жок. Бирок 30 күнкүгө калып кетүүгө бардыңыздарды калып кетүүгө чакырам туугандар. Сүннөтү бекем кармап, мына ошол жерде 30 күнкү. Мына биринчи келгенде да көрдүңүздөр. Көпчүлүк жамаат аткарган жок. Таваф кудумду биз аткардык. Ошол сүннөткө ыкыластын берекесинен, таваф кудумду аткарам дегендин берекесинен көпчүлүгүңүздөр ошонун урматынан Хажалла сотко башыңыздарды салдыңыздар. Адам аз болду ошол күндө. Аткарган көп болбоду. Мына Муздалифадан чыгып атканда кээ бир ажыбашларга мен чындап жүрөгүм ооруду. Таң аткан мезгилде, субух мезгилде Муздалифада туруу важип эле. Таңдан мурда кетип калгандар болду. Аларга уже кой важип болду.
Tаңдан мурда кеткендерге уже кой важып болду туганда. Мына ошол нерселерди бардыгын карап атабыз. Şu acılarыбыздын acılığı толук болсун. Кемчилик болуп калбасын. Важип ташталып калбасын. Сүннөт ташталып калбасын. Толук аткарып барайлы. Бул сүннөт экен, бул важип экен деп таштап кетпейли деп, мына ошол нерсеге толук баягы не дейт биздин илгеркилер китаби деп коет. Китепте кандай болсо ошо китепте ошондой таризде кылдырганга аракет кылып атабыз. Сиздердин себеп ибадатыңыздар биздин жоопкерчиликте туугандар. Ошон үчүн 30 күн дагы 29 күнү жатып минада, 30 күн дагы шайтанга таш атып анан кетсек өтө жакшы болот биргеликте. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматик. Бисмилlah. Жок, коштошуу тавафка али бар туганда. Коштошууга экиси күнү иншалла келебиз ага. Коштошуу тавафка дени келип өзүбүзгө келип коштошуп кетебиз иншалла. Азыр бул фарз тавафыбыз. Таваф ифада, таваф зиярат деп коет. Фарз тавафыбыз. Сөзсүз таратыбыз болуш керек. Азыр барганда банянын жанагы туалеттин жанынан, ажаткананын дараттын жанынан токтойбуз. Ошол жерден даратты аласыздар. Андан кийин куфтанды окуй элекпиз. Куфтанды бир четке намазкана таап, мүмкүнчүлүк болсо четирак месте болсо окуйбуз. Болсом тавафыбызды бүтүрүп алып окуйбуз. Аны айтабыз ошол жерге ситуацияга карап. Кана бисмилла калганыбыз келди.